Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakalai tarik mentau benai rempang senam arajar arpau. Laple patba ia kajaka theum penyang petrol bat diesel. Kabadang mi thamai hakasnong Urkaliar kabaran hajan kasnong dam senyong Shillong. Ya kani ka petrol pump kabla tep kerteng kum ka kre Jingim Lina service station. Hakani ka sngi laple dau acting Syiem jong ka Hima Mylliem upayam aina manik Syiem. Ringkat ka jinon lang katra juga ni ka petrol pump ka kong khamtilin masar ki menteri jong ka Hima Mylliem ki nongilam jong ki seng baper repair. Bat ki patba kani ka than. Bat hakani ke petrol pump kinong tray baro kidai tangki kasi sudah. Di kapang banikong ya bini Plie ya service station tolong mingkwa ban kumpul ini kecekar. Natray hakini sausan senam meladap natray bidang ikan mau ini kecekar kalau bunuh. Natray mentan tani ni po live senam ni po ingat lah transform ini kecekar. Di yang sekolah ini Plie service station ini petrol pump. Kamu nemut ini bini mut compete penuh. Kamu nemut ini bini mut penai competition ini nuno. Saya banikong ini kalau bini Plie ini service station. Dah rajin semua bertengkuk yang Jakarta. Mentaba lapu ke Jakarta, saya ingat job apa ya ta tertong menikong. Kebar di Plie ini service station kalau mbak ini juga ban generate employment ya ki para dok para senam. Tapi kan mau urbanization shwa kadang kau ke flex ni ai ka advertisement ni thok ang tu ba ke service station Jingim service station will be opening shortly and ibu ang tu ba ke job openings is meant only for khas community. Mengikut mengini pilihan community soal ini kun samna ikun kasih kerala jom. Buat kebelah kebakong santam mengipilih kini ke Jingim Lina service station kini ke nuksa ikiwei pagi para samla kibadan ke kaliber kibadan kalak binti bentrai kemengi henrai teng-teng yang kajing jaitu no kisuhun no bansusim commission bansu ai train no pat dokumenter. Nomor sisian bila ai rekam ki buat mul berfinyo rekam try rekam hadian ki thap iru ikun kasih kerala jom niki thap kam iki pardo paraja jom tigani kidi nuksa nomor mana kani ngiyo ka porngiyo ka license su ketua first batch ay kendang ngot ki kena bilang samla sudah ki age group ko oleh post dah ada musa 31 years kebesusi nantu kalong bagi tentang langut pada ki kasih bentuk lang bat ini betrehi and the rest merimut nantu kita ayo ikni kam kisu terwaj di tengno bakni ke penduk Syiem ikikon kasih kera dengi pendula penduk kami ikikon kasih kera dengi nomor beladai ini ikan reserve ini kisah trade jadi kita har kiyo nak ban capture ini business kinumla tu ban compete pati ka open business kau ini bagi discriminate kita har kiyo kita gahak bikin business hendai kita ban apply nak open category kani ka thong ni biya kani hi kami ni kita ketahi bagi anak salang tik biyo lang haju lapor biyo lang bagi to hidup pindet bendino ada ngila ban hidup di bala lang banpe unjuk mengilia mengi generate employment tai kena kasih jom hidup di bala even generate employment dia kena kasih jom. Basically we don't have like earlier we do not have any RO in Shillong, so this will be possibly our first RO inaugurating that way too in Shillong. I feel very much privileged and very delighted. Same Khamti. I don't. This is not about just commissioning our own. This is all about like an opportunity to give opportunity towards social responsibility towards employment or towards customer service. Many things are linked through. So again, yeah, I will congratulate both of you for future, for better. May this RO giving much more fortune and also much more opportunities towards social responsibility and towards locality and all. Kanlong ru kai ka ba sngotnan ba hakum gini ki puat khamtame haba ki babun hi nakaliang jong ki khasi jongi haba ki Plie kumi gini ki kenja service station ni kenja ai peniang ki babun ki penyaj tang sipor bat hadian katu kan ni kila ai wai no shwe ti kumba kalong menta ki basam
ki daai ru kayak kam kejam ya ki berde ki try ri ki try muluk hakani ka khamtam kumakani ka juk menta kabolong ka juk ka jing kordit jong ka kam kajam tinakaliang jonga nganom sim ya kapua nga ka jing kerku kerdo yi ba sam ba yi kong hamti bakani ka service station jongki kan nang kan yad ba yad renti ba ai bo ble un kerku ya phi baro kum kadak ka jiple ya gane ka kre jingim lina pasar service station jing ai ble yi ba sam ba kong hamti kani buat tu ble kerku ya phi de kani ka service station kalau ble tak sini